Assalamu alaikum, урматтуу Bostantu kanalыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге мынау өзгөн мал базарындагы кире бериштеги чыныгы баалар тартып көргөзмөкчүбүз. Бүгүн 17 сентябрь 2023 жыл. Андыктан биздин видеого лайк басыңыздар жана жакшы комментарий жазып кетиңиздер. Торпок канча болду ака? 36. Көрүңүздөр туугандар, 36 миң эркек торпок. Канча болду торпок? 21,5 ургач торпок көрүңүздөр. Эгесинде кошотот. Vallahi. Сануй канча болду ака? 80. Торпок эркек бургачыбы? Торпок ургач 80 миң көрүңүздөр. Букалар канчадан болду? Канчадан болду? 135 эко. 135 эко көрүңүздөр. Канча болду ака торпоктор? 41'den. 41 миңден, а? Ургача? Эркек 41 миңден көрүңүздөр. Тартып койдум. Сануй канча болду ака? 95. Торпок ургач ака? Торпок ургач 95 миң сом көрүңүздөр. Канча болду ака торпоктор? Недес? 38 миңден, а? Эркек торпоктор көрүңүздөр. Boş fark şu var, Video monday oldu ha? Evet, çok bol falan. Kança oldu akat torpoklar? 42 oldu. 42 ming. Urgaça? Urgaç görünüzler. Na kança oldu akat? 41 oldu. 41 ming. Na sanuyça? Bunu bilmem. Kança oldu akat sanuy? 82. 82. Torpok urgaça görünüzler. Sanuy kança oldu akat? 75. Torpok urgaça? Torpok urgaç. Kança oldu akat buka? Kançadayız? 47? Ha 37 görüyorsunuzlar onlar. Erkek torpok. Aka sanuy kança oldu? 63? 67. Torpok erkek burgaçı mı? Torpok erkek görüyorsunuzlar. Aka sanuy kança oldu aka? 110. Torpok erkek mi? Torpok erkek 110 bin. Marka görüyorsunuzlar. Torpok kança oldu o? 37,5 bin görüyorsunuzlar. Erkek torpok. Kança oldu aka sanuy? Ha satılmadı. Kança oldu aka? Satılmadı. Kança oldu aka uydu? 90 bin görüyorsunuzlar. Torpok erkek. Sanuy kança oldu aka? Evet satılmaya kaldı. Aka sanuy kança oldu aka? Sanuy kança oldu aka? Kança oldu sanuy? 86. Torpok erkek mi? Torpok urgaçı görüyorsunuzlar. Kança oldu? 87 ming. Torpok urgaçı sanuy görüyorsunuzlar. Kançadan boldu uylar? 60 mingden görüyorsunuzlar. Pınacınlar.